Moin! Merci, dat de W op még Internetseite witz.lu fand huet. Mein Numm ass Jerome Bluling an ech stellen je Schei eng Sammlung mat Witzer op Lützebäuerch fir. Ob Kkleng op Gros, ob Aal op Jong, Lachen ass gesund. Net rassistisch, net sexistisch, méi hoffentlich witzig. E puer vun dese Witzer hunn noch eng Audiodatei, a wann Dir mat Ärer Maus op e Blot Wuert fuert, da kritteret op Franséich iwwersat. Leider geht es Funktion net iPhone an och net iPad. A fir all déijenech, die gre Lützebäuerch léieren, denkt wann ich klift und de Luxdiko, Jassen, e Lützebäuerch franséischen Diktionär, an natierlech och eng Lux-DVD, Jerome Bluling Lux-DVD kriegt lo mat Übersetzungen op Franséisch, Englisch, Russisch a Portugiesisch. Han Schluss as eng DVD mat 16 Videolektionen, an einer Witz, fir wat fën den an de Lützebäuer Ministère keng paar Bayiers nur schnappecher. Weil do Tempo drop steht. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind ein Keier. Au revoir.